Anyang laki din! Ay, manulangan nga daw, Mare. Valentine's Day na. Ay, huwag nga rin kumare. Ay, papanunutak lang ti boyfriend ko, ha? Handa nga tamang regalo na para kanya kinton February 14. Ha? Ay na mare, saan mo na panunutan dayta? Ay, sana mabalin. Masapol nga da regalo na kanyak. Ha? Tiyak lagi ti pagbibigyan no itirabiino awan regalo na kanyak. Anya? Puno ti bagbangkat. Awan ti agkay-kayang. No, awan ti bouquet of red roses with chocolates. No, February 14. Ay una yun dayta mare. Katuan mat. Talagang awan ti kayang. No, awan ti sabong nga itag na kanyak. Uray once na blue moon mat kat pagbalinan nakmat nga special. Anya lagi dinaya. Ha? Lakay, kaya't kulaan nga ipalagipkan ka nga umadanin ti Valentine's Day. Ha? Saan amabalin nga awan regalong kanya? Anya? Si kagit dimot bakit? Katuan ha? Makangag kalakit di iti awan sardeng na asao no sumangpet ka nga ima-ima. Una yan ko rita. Alawanan. Regaluan kanto iti sabong nga da chocolate na. Kayat ko day talakay. Namnamaag day nga imbagama. Uwan ka di. Anya kalakit din aya. Kat gapo takas na timbagam. Ala, intan ijay silet lakay. Nakadigos akon. Si kalang tururay. Anya? Ay no syakla ang lakay. Saan anapatag ti sabong? Wano anyaman a regalo into no may a Valentine's Day. Ha? Diya igatang mo iti sabong. Ay na, igatang mo laangan iti manok ta partsenta ta dapay si daan. Makaigop tayo pa iti sabaw. Ay, uwan na bakit? No, kastate ko na. Dagiti nga min daddo mga asawa a babae. Kat masapol ka nung adda regalo dagiti asawa da para kadakwada. Ay ngam no siyak, it doesn't matter. O sige, gumatang iti manok inton Valentine's Day bakit? Lutuak a pinikpikan. Ay na, kat agyaman ak alakay no kasta. Anya lakit din aya. Oh, at iti sabong. Regalo para ken ka, Corita. Ay na, agyaman ako unay lakay. Agyaman ka talaga. Awan na nyaman na. Basta para ken ka. Happy Valentine's Day, bakit? Happy Valentine's Day to lakay. Agyaman ako na, ya. Ala, inkan ijay silid, talo katamday ta regalo para ken ka. Oh, adto yan tilutuak a pinikpikan para kang kabakit. Agyaman ak lakay, ay nagganasan. Ay, wala. Imbis nga igatang ko iti sabong, unuan niya dita. Ingatang ko lang iti manok, mabsog ka pa'y bakit? Anuam nga min ay ti sabong. Malaylay tumot lang. Isumat. Isu nga ita a Valentine's Day. Ilutuang ka lang. Dito'y ka lang sa alas ha. Agbuya ka iti TV, tas siyak tagluto. Aldaw mo ita bakit? Anya lakit din. Kaya't kumanday ta. Nasaya at day tangar aramidom lakay. Itultuloy mo Anya? Saan lang nga ita Valentine's? Inaldaw ako ma. Anya ngayon may tintin nila kay mo ken ka, di Valentine's Day, kumare. Ha? Ay, katado kumare. Anya? Rinigaluan nak iti bouquet of red roses. Adapay chocolate. Oh, ay di wow, ikaw na. Apay si ka.
awan inted ni boyfriend mo ken ka. Ang damat may sabari sa pangturog akawas. Iso na lang, tawan sabong nga inted na kanya. Ay, awan adi nga rod ano kasta. Saan nakaalaw no awan regalo na ken ka? What? Ngam siya, mariknak alabnak nila kay ko. Gaputa adda regalo na kanyak edi Valentine's Day. Di sana all na lang, Corita. Marik na kanungaruan, alab na lab nila kay na. Gabo, tainik kanda iti sabong iti Valentine's Day. Anya, ay nasaya at adino kasta. Ha? Patya matay kay. No siyakla ang amok amin di mapasbasa magidaglawlaw. Anya lakit din kunak manlatan. Anya, Amok ngamin ngaging gaita. Kat saan pa lang sininsinaan ni Anton di babae na. anya, aging gaita? Ha? Wan mare. Iso asaan man nga agkampan diraya ako rita. Ipanakal na gid din kanyak nga ini kanila kay na iti sabong. Ha? Gabula ang tawon intat nilagay ko kanyak. Oho. Oy, sika talaga. Ang mayos laang. Uray awan intat nilagay ko kanyak sabong. Nasibugan mati sabong ko. Anya, Lay, sabong mo day taimot mo, Kurita. Ha? Ay, wala na. Umay ko laang mata, ipakita kada kayo. Anya, Inted nila kay ko da ito idi kalman nana. Iso anaragsak ti Valentine's Day. Gapoy ti da ito a regalo na. kastaya. Mariknak akas taunay ti panagayat nila kay ko kanya. Saan akas iti daduma dita nga awan pa'y sabong da idi Valentine's Day. Anya, Pagkakitaan asaanan nga ay ayatan dagiti asawa da. pagkunamag? Una, tanong na patag da payla ang kadagiti asawa da. At da kumamot ti sabong da akas kanya. Anya, O alain ako nana, inak pa'y ijay kaaruba adad duma. Mapan ko ipasyar da ito sabong nga inted nila kay ko. Nasken ama amwanda. Anya, ay napaw, ay pakawanam. Oh, nagputo ti darang ti init ng pumalagna kasi kakurita. Ha? Kan apa dita sabong nga imot mo? Ay namare, umay kula ang ipakaamu kada kayo nga inikanak nila kay ko iti sabong iti Valentine's Day. Anya? Siguro, awan inted nila kay mo ken kanya. Ha? Eko ha? Awan angam inlutuan nakmot iti naimas asidaak. Dinabsugak pa'y. Naragsaka kun uray sa anak nga inikan iti sabong. Uhu, ti kunamkit di. Awanin panagayat nila kay mo ken ka. Iso nga awan sabong mo. Anya? Nala, di takan mare. Umay ko laang impakita. Nakaragragsakak idi na pan a Valentine's Day. What? Mapanak pa'y di ta kaaruba adad duma. Mapan ko ipakaamot. Ay, makapaalag at talaga dayjay ako rita. Umay na insursor di sabong nga inted nila kay na edi Valentine's Day. Anya? Katun, inrugi na edi laod, nagpadaya. Anya? Imay pa'y nga rod ditoy. Nagpudot ti darang ti init itay aldaw. Kung nagagat, ano pa nang ipagpag na iti sabong kanu nga inted nila kay na. Oh, na yan ako rita. Aglim-limpyo talagang ti panunot na. Anya? Iwan man. Sigo din at dahil ti panunot na. Iso nga aglim-limpyo itan. Di mo pa ila imbaga keng kuana. Ama sigurado na nga tanga ay ayaten nila kay na.
Kat naging gayta. Kat adda pa ang babae nila kay na ama pa nasarsarungkaran ija ili. Ha? Iso ano na pudno nila kay naging kuana? Saan ko man nga agsapol iti sa bale? Iso asaan nga umdas ya panangitid na iti sabong? Labnum ako na anasaya at nga asawa. Ang lalaki kinaya. Na yan nga naramit ni Corita. Talaga saan nga umdas ken ko nga impose na iti Facebook ti sabong intad nila kayo na. Kaduan, saan nga umdas para kan kuana? Isuan na pa napaimpaka mo iti kakaruba. Oh, what the F? Kaya't nakanaw nga ipaka mo iti karuba, akas tauna iti panagat nila kay na kan kuana. Gapo iti sabong nga intad na iti Valentine's Day. Anya lakit ni Daya Corita. Dadael sa matan ti panunot na. Anya dadaol kay bagbagamot. Ang limlimpyo ko namkit di at asigod mo na dadaol ti panunot na. What? Katuan mo. Idi pa'y adadaol ti panunot na. Medyo aglimlimpyo kit di ka at isalbag. Hoy, Corita. Kaya't ko lang ngay bagagan ka. Asan nga umdas ngay ni kanaga nila kay mo iti sabong. Tapno makunamon ngay ayatan na ka. Anya? Di mo sure. Anya ka din day tanga ibagbagam si ka bakla. Magmasid-masid ka din paminsan-minsan. Alam mo yon? Ti kunam kit di, umapal ka laang. Excuse me. Umabal ngay bagbagamat. Anya ngay kumati apalakan ka. Sigakit di mat. Umapal ka, gaputawan sabong mo idi Valentine's Day. What? Ay na, Corita ya. Ure awan sabong ko di Valentine's Day. Naragsagak lata. Gaputa loyal nila kay ko kanyak. Kat, loyal mo't nila kay ko kanya ka. Di mo sure kung nakmanan. Anya? Amang ano itilikodan, ti kinasweet nila kay mo di Valentine's Day. Katadamat gaya, milimlimad na kan ka. Anya? Iso asaan ka, apakampante unay, mare. Makabanog matyag bagkat iti pinalingki. Awan pa'y matimayat at tumulong. Apay akasla nila kay ko tinakatalikod. Adda kadwa na babae. Kat nagmayat tiin narakop na. Anton! Corita. Awanan kay tiba. Corita. Pangasim. Gusto ko mamatan May sakamat! Anay ko! Abi niyang sipat kamatlaman! For your information, siya ti asawa ni Anton. Mawatam! Si kagayam ti asawa ni Anton? Ay, saan ang nakaskas daaw ang nagbirok nila kay mo iti sa bali? Kita umanday talangam? Kasla nalipatan ti nagsarnang sakbay arimwar ka. Anya? Ay, kasla masidag ti kasilyas idi imay ka. Mag-toothbrush din paminsan-minsan, aber! Awanan kay tibain si Anton. Ala. Gusto ko mamatan ba kay? Di nakawag-awagan iti bakat. Adda makaungatakan ka. Gusto ikarik asaanan ang maulit pa'y. Isumat lagayam nga agin sweet-sweet ka iti napalabas a bulan. Tagayam, wagas mo lang, tapno mailimod mo tiaramid mo, salbag ka. Corita. Kundi itad ka iti sabong kanyak, ngam addamat gayam tit ikam asabali.
Nagawan abain mo! Ha? Di ta ka man laangan. Ay, lakit din aya. Apay nga kastamot ang tilangam kurita. Puro ay bags matan ti makita ay tirupam. Anya? Siguro, naamamon ti aramid nila kay mo niya. Ha? Anyat kaya tiyo ang sawan nana? Addaan mo yung maipapan iti aramid nila kay ko? Ada Idi pa'y nga amok. Kamjak la ka ti agsao. Tadyak ka ti mapabasaw. Kaya't ko, asika mismo ti makadoktal iti aramid na. Anya? Nasaya at mo't atasikan tinakaam mo iti rayta. So nga ita, ammo maun. Ay saan nga umdas dagiti sabong nga itadda no Valentine's Day tapno makuna apitpol ti asawa. Nana? Aramid di pakakitaan. Saan kat adagita sabong wano chocolates a regalo iti Valentine's Day? At niya lakit din ay. Anya kay kumare, kumusta? Ha? Ay siguro, nalaylayan ti sabong nga intin nila kay mo kan kay di Valentine's Day anya. Anya? Apag isuan na laylay, naamuamutan ti aramid na. Apaw, proud na proud ka pa. Idi nagpost iti sukmad. Pampanakal mo akas taon iti panagayat nila kay mo kan ka. Mare. Anya ngay ita, agdamot gayang babae na. Amo mare. Mababainak unay kada kayo. Honestly spokening. Anya, honestly spokening manan niya. Ay, sika talaga kurita. Napan ko pa'y mat impact pa ka mo nga inikanak nila kay ko iti sabong. Umadamot gayam taramid na. Kat, mapanumutlay pa ka mo, aanadoktala mo ti aramid na. Anya? Mangrugi ka ijay laod, agpadaya ka. Anya lakit din ayan. Ay, naimbagpay kanya. Urawan sabong ko di Valentine's Day. At dalata nila kay ko. Nalawala tati kayang ko. Asino kumamot nga iti pangibagbagam iti dayta? Sino ba'y kuma? No sana si ka, Corita? Anya? Saan nga min nga umdas ti sabong? Wano nyo anyala dita na Valentine's Day gift nga itad ti asawa? Tapno makunana saya at na. Anya? Matuto kang magmasid minsan ano? Wa. Oh, nya nga ita, naamuha matlaan nga adda babae na. Adal kada tayo no maminsan nga asawa niya. Ngam, saan matkadi nga amin, ah? Ti asawa a lalaki, no sweet da unay-unay, ang mga no delimlimad da. Huh? Wagas daladagi jay. Tapno mailimad dati aramid da. Husto ka iti dayta nga imbagam mare. Iso anas ken abantayak ti asawak itan. Katuan tapno agbalbaliw. Tapno indon sumaro no Valentine's Day. Ure awan ti sabong. No lakit di nagbalbaliwan. Bueno papagayam, ditan tinagkibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Apay akastamit yung tikulor na day tabuok mo anak ko. Ha? Apay tatang? Nagalas ngamin akitain kay. Anya lakit din aya tatang. Uray ti kulor ti buok ko madlaw yo. When mag pudnaw ti bagbagak.
Nagalasin deta kulay ti buok mo. Kan maysa, nagalas pa yun deta buok mo. Anya? Kaslagi buok ti maisa ka puraws. Ay, una yan. Ala, di kay madanagan tatang. Ipareban konto man ti buok ko iti kabiitan na panahon. Ay, total, umadanin ti Valentine's Day. Ay wala, anak ko. Mayat daytaan na panunot mo. Nasaya ata na Granada, friend. Idi na minsan pa yung aldaw apadpadaanan kakat. Ha? Kasta ya? Apay? Adayawis mo kanya? Si kakit di mat. Amangan adawayam inton bigat. Sunday mat. Katada ano paragan ka? Apay? Awisin na ka mapanmangan? Wala, mayatak iti dayta. Ay, sika talaga. Di ko nak, umay ka iji balay ta servisan nak. Ha? I-reband mo man ti buhok ko. Please. Oh my gosh! Gusto ko yan. Kaya't kuan, masapa akto nga umaintun bigat iti balayo. Wan masapsapa ka. Ta saan lang areband ti aramay dam iti buhok ko. Katuan Kulayam man iti brown. Yeah. Awan parikot iti dayta. Uray pa green, Luiso, tapno kapansin-pansin na kulay. Kunak tumid ka, may bagay kang kadita brown a kulay ti buok mo. Kasta aya tatang. Ay agyaman na ka. Mayat, kaslawan pa ilang anak mo iti kasta alang langam. Wanya ron tatang. Ado dagiti katrabahuak asaan amamati nga addan anak ko. Ay, kasta ay anak ka. Saan da mamati at? Kasla ka mo ngamin agtawon iti 16. Imala ka talaga kanya. Anya? Ay, ni tatang talaga. Ikaw, Mike, alang ang hindi mo ngay mala ka iti daydinam. Saan mo tana nga isuti ibagam nga imalaam tanatay lang arudag? Anya? Iso kita anak, agtawon na kung iti 50. Yung kasla 30 kla ang anak ko. Ay, ano lalaki tinaya? Ay, na, kunaklakit din. No, asino ti sumunga na kaslaubeng. Ay, si ka magayam leya. Ni tataman. Ay, nagubing lang aro din tarupam. Nadadaka pa yung mubeng. Gapoy ti kulay ti buhok mo. Kasta aya tata. Ay na, agyaman ak unay Ay, awan mamating agtawon ka iti 25 iti kasta langam. Kasta talaga ti biyag. Ado nga ro ti mangibagbag ang agrupropak kano nga ubing. Kawon may, pudno day ta. Uray ado ti parikot mo. Katsana madlaw iti rupam. Takanayon ka nga men na nakaisang. Una yan tata. Maala, gumatangak iti kape kan asukan. Napalabas ko ngay ni Leia idi kalman. Ay na, nakakulay mat iti buok na. Ha? Ay, way, nagpintas si kulay ti buhok na niya. Agim pipintas ko namkit diya. Anya? Katwan mat, addan anak na, ngam agin pipintas pailaang, kunamot lano na pintas. Anya? Apay ngay akasta ka matin nga agsaukin ni Leia. Ay na ibagbagak laang matipod no Uray idanon mo kan kwa na nga imbagak. Ulitak man na, agin pipintas ni Leia. Nga madamot anak na, ha? Nakapilpiling unay. Ay na, nagpintas mo't danday takulay ti buok maulaya. Kasta aya nana. Amangan kit demat no kayat yu ti agpakulay. Ni baklatin ang kulay ti buhok ko. Kastaya ay mayat man. Agpakulay kayon tumat. Kan,
Ipareban yun to na tabokyo. Iti kasta, beautiful every day. Ay na, wunto ano adda kwartak basang. Umapalak at talaga iti buok mo. Nagmayat. Ay, wala. Saan lang ang makapapintas anya? No dikat, makapaubing pa'y iti ropa. Isu atunggal agkuy-kuyog kami iti anak ko. Ado ti mangibaga nga ading ko kano. Taubing kami mat adwa. Ay wala, nang runa kat ubing tirupam. Awan ti pakadlawan nga adda anak mau. Ay wen, uray siya kat nasabat kumot ni Leia idi kalman. Nagmayat nga rojay kulay ti buok na. Oho, ti kunamkit di na agin pipintas. Anya, katuan mat, no agpapintas, kunam lano awan anak na ti awanan baing a babae. Anya, imbes at ti anak ti asikaswan na. Ngam saan mat, taday ta agpapapintas ti amunang aramiden. Ay, si kaki di mo, Vilma. Amangan no adda makangag iti da ita nga ibagbagam. Narigatan. Ay nasa anak amabutang tagpay sumat. Anya lakit din, aya. Ay, anya ngay nga tanti parikot dayjay awil makanyak. Ay na, saan mo na panunutin ti bagbaga da awil may itiliklikodam? Ti kunamkit di, umapalaan ken ka. Ha? Ibaga nakit din ken ka, ngagin pipintas ka kano, kat adamot din anak mo. Ho, kat ti bagina ngay kumaman. What? Awan anak na ngagpaiso. Ngem no kita, lang na, kasla naganak, iti may sa dosena. Ay, sika talaga. Katuan man, numasabat mo iti rabi umatras ka pa yan, tapag-arupong nga al-alya pumanag na. Ibagam tuman nga roday takan kwa na. Ibagak to talaga numapunwa na. Nagalas ti ugali na. Ultimo pa nagpapintas, kat pakibiyangan na. Kasta ti bagbaga ni Wilma itiliklikodam. Bay amlaang, ang lalaki dinaya. Ay, masurunak lang, tatang. Saan kumat kami nga an-anwan? Diyak pa'y pakibibiyangan. Iba nga nakit din nga agin pipintasak ka, no? Nga ure adamot tan anak ko? Oh, palalay jay Kita gamin atilangana. Aumpay anak rangam kasla gorilya ti tsuraan na. Anya? Hinwan mag. Tunggal masabat ko dita kalsada, saan pa'y anak kasagay sa iti jaskay? Sa bagay, uray siyak na masabat ko. Kat kanayon anak kagulgulo ti buok na. Huwag nga raw, awam mo ti pakakumikuman na. Tapno makuna kumaasaan na siguro ang masangaw. Awan mag, talaga kinde, adi na mo nga agayos, iti bagina. Ay, masabat kung tulaang dayjay a babae. Baga akman, nyalakit din aya. Ay, wow! Nagpintas mo tanday ta eyelashes mo, friendship. Thank you, friendship. Talaga pintas. Ay na, magusto ka man day ta nga eyelashes mo. Sa dino tinagpaaramidam iti dayta. Siyempre, ijay salon ti may sa agayam ko. Ijay sindis salon. Kasta ka di? Ay na, nagmayat. Kan may bagay unay kain ka. Agyaman ako no kasta. Malungay man, tinagparamid mo. 500 pesos only. May kamahalan. Ngam ayos laang. Tarigalok mo ta iti bagik iti amin abambanog ko. Agpapintasak latta uray addan anak ko. Ay, wen Ad lalaki da marurod manan ken ka ni Wilma no makita nang ka. Ma-insecure tumanan. Nang runang
Ada nga mabing ka man ni tilangam. Anya lagi dinaya. Ay napaw! Kung naklakit din no asino ti masabat ko. Sikamat gayam, Leia. Oh, apay akas taunay akidtot mo nakakita kanya. Asino ngay mat ti saan amakigtot itilangam? Kas kalamunmunyi ka itilangam? Di ko namkit di nagkyutak itilangak. Nyalakit din aya. Anya? Katuan mat, saan aya? Nagkyutak itilangak kunakmanan. Nag-cute nga bagbagamot. Ay, uray adan anak ko napintasak lata. Ta uray adan anak ko saan ko aliwliwayan nga asikaswan ti bagit. Agpapintasak yung saan ko mo't abaybayan ti anak ko. Maipay ko amin ang masapul na. Anya? Saan akaskan ka? Awan nga agpayso anak mo. Ngamkas ka lang nagalak iti may sa adusena iti langam. Agsarming ka kadi. Anya? Hoy, Leia, tanangam day ta panagsasa uma. Si kakit di nakauyaw kan tumot ngamin. Ngam saan mo mat makita day talangam. Ay no, kasi nagtupakan tilang ka day tarupam. Ha? Di ka pa'y mairemedyoan dagita aglulumba ka muro di tarupam salbag kakit di. Iawanan bain a babae? Kunamlan no nakapimpintas man? Ay, bibigat pa lang. Nga madakalakit din dito'y tersinak at tumanabutob. Kasano ngamin, tata? Bigbigat anasabat ko ni Leia. Ibaga nakit din akasla ka no nagtupakan tilang kaday ti rupa. Anya? Wan, tata. Iso akas taunay manen arurod ko abigbigat. Gusto mo timbaga na puno. Anya? Gusto mo nga ba yung timbaga niliyakan ka? Anya lakit din na ya. Uyaw-uyawam ni Leia. Ha? Mapan mo pa ibagbaga iti tatao. Ngaging bipintas. Idinto ta adama anak na. Ha? Saan mat katadakas ti agpapintas? Nga oray adan anak. Tinapatag. Kat saan na mabaybayan ti anak? Ha? Alangan kiti mat agaputa dan anak na ti may sa atao kagbalin na nalusang. Siga kiti mo Wilma. May sakamot alak lakayan? Dita ka man langan? Ha? Nadadadada. Hey! Di utang mo kit dito'y tersinak! Agbayad ka! Salbag ka! Ha? Baga ang manday di agayam mo, sika, bakla. Ha? What are you talking about? Ibagam kan kwa na asaan akas di ti bagbaga na kanya, ha? Agyaman gaputan na lapdak pa'y ti pungtot ko idinagsabat kami. Anya? Tano saan? Amangan no impungot-pungot ko ijay igid ti kalsada. Anya lagi dinaya Wilma. No pudno atuso ka. Inaramid mo kuman saan ka akasta nga aging galaeng iti sao? Mawatam? Anya? No siyak ngamin, saan ka mamati iti sao laeng? Mamati ak no naarami din. No pudno anatuso ka, linabanam kumaan ni Leia. Ti kunamkit di ngamin, napainsuan ka iti imbagana, iso akas taunay arurod mo, salbag ka. Anya? Nakauy-uyaw kan tumat ngamin, tila pa kibibiyangam, anya nga ita. Anya lakit din na ya. Nasakit gayam tinakam na gapoy ti imbagakkan kwa na. Akasla nagtupakan ti langka ti rupa na. Katuan, nasakita talaga tinakam na friendship. Saan ko kumamot nga ibaga ti kasjekan kwa na kat? Nakauy-uyaw tumot namin. Ay na, husto lang dahil siyang inaramid mo.
Tapno pagnakman naman kit di. Sa bagay mo't kit di ah. Kastao na arurod na gan ka. Nakunana pa yung agyaman ka kano. Kaputan na lapdan na tipungtot na. What? Tano saan ka no? Ang mga no impungot-pungot na ka ija-igit ti kalsada. Kasta gayam ti imbaga na ay unayin a Wilma. Inton kwan, iso lang nga ti ipungot ko ta makita na ti sapsapulan na. Salbag kit de. Ay na, Wilma, hustong aminon day tapan ng uyaw mo kinilaya. Ay, saan ko asar dengan day ya babae? Nasakit at talaga tinakam ko kankwana. Apay ngamin, aya. Kano yung baga na akasla ka no nagtupakan tilang ka day tirupak? Anya, naku na day taken ka. Kahit saan kumamot ang agsakit tinakam mo, tapod numaut saan aya. Anya, naku na akasla nagtupakan tilang ka day tarupam. Gapo siguro taaglulumba dagita kamuraw. Anya ka din day tanga ibagbagam nana. One month, no gumatang ka kumamang may iti mabalin mo amay apply di tarupam. Nasaya at kuma. Saan akasta akasla nagnaan ti birurukaw. May sakamat nana. Imbes nga isakit na. Saan mat? Ha? May sakamat ana uyaw. Salbag ka kay diabak-bakatan. Dita ka man langan. Nasaya at nagranatamanan si ka Wilma. Akas la nagnaan ti biruroko ti rupa na. Anya? Damag ko ana sakit ka no tinakam mo. Gapo iti naibagakan ka. Akas la nagtupakan ti lang kaday tarupam. Leia. Pudno mat saan aya? Agsarming ka kunakmanan. Tapno makitam no anyat langam. Uyaw ka nga uyaw. Sang ka ibaga mo agin pipintasak, idinto taadan anak ko. Anyat bibiyang mo ko nga. Kwa? Saan aga po taadan anak kat agbalinan alo siyang maawatam? Anya? Nalipatak ana ibagapay kan ka. Malaksid itirupam nga ado kamuro na. Day tapay kutom nga agtitinag. Ew! Nakakadiri, alam mo yon? Gusto ko mamatan No kunam kanyak nga agin pipintasak nga uray addan anak ko. Si Kamat, balasang kapay. Awan pa'y anak mo. Ngam nagdugyot ka akitaan. Di ka pa'y among agsagaysay. Kinamuro lang arudan na tarupam. Kan kinuto ka pa'y. Bigyak. Ew. Anya? Ulita ka. Sakbay kang aguyaw. Kitaang nga muna day tabagim agsarming ka. Oh, at anong masamang hangin ang nagdala sa'yo dito, ha? Ha? Itaman pa ya kasta pimpiman tilangam. Sana kami irwa makastagad. Kwa? Imayak, tada ko maibagakan ka. Ha? Mabainak ngaminan kinileya. Iso asikan ati pangibagaak. Tasikan to ti mangibagakan kwa na. Anya? Pakibagam kan kwa na. Apasensya iti na ilawlawan ng bagbagak idi. Naamiris ko, asyak tinakababain. Now, niyo. Wan, naamiris ko akong di uyawak. Ngamjak mo't makita ti bukod ko abagi. Ha? Sana noon pa naisip mo yan, danga. Husto ni Leia, siyak nga awan anak na. Kasla ak naganak iti may sa dosena iti langak. Aklunak nga apal ko laeng. Gapo iti kinaman na nga si kaso na iti bagina. Iso akas iti naibagbaga. Nasaya at matinaklon mo. Itangarod, takundi ameris ka. Surusuruan matandagdalo si bagim. Dahil takamurom, kanda kita agtitinag ako to. Ew, bigyap!
You know? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Apay akastamit yung tikulor na day tabuok mo, anak ko. Ha? Apay tatang? Nagalas ngamin akitain kay. Anya laki din aya tatang. Uray ti kulor ti buok ko madlaw yo. When mag, pudnaw ti bagbagak, nagalasin data kulay ti buok mo. Kan maysa, nagalas pa yun data buok mo. Anya? Kaslagi buok ti mais akapuros. Ay una yan. Ala, di kay madanagan tatang. Ipareban konto man ti buok ko iti kabiitan na panahon. Ay total, umadanin ti Valentine's Day. Ay wala, anak ko. Mayat day taan na panunot mo. Nasaya ata na granata, friend. Idi na minsan pa yung aldaw apadpadaanan kakat. Ha? Kasta ya? Apay? Adayawis mo kanyak? Si kakit di mat. Amangan adawayam inton bigat. Sunday mat. Katada, ano paragan ka? Apay? Awisin na ka mapanmangan? Wala, mayatak iti dayta. Ay, si ka talaga. Tikunak, umay ka balay ta servisan nak. Ha? I-reband mo man ti buhok ko. Please. Oh my gosh! Gusto ko yan. Kaya't kuan, masapa akto nga umaintun bigat ijabalayo. Wan masapsapa ka. Ta saan lang areban ti aramidam iti buhok ko. Katuan Kulayan man iti brown. Yeah. Awan parikot iti dayta. Uray pa green, Luiso, tapno kapansin-pansin na kulay. Kunak tumad ka, may bagay kang kadita brown akulay ti buok mo. Kasta aya tatang. Ay agyaman na ka. Mayat, kaslawan pa lang anak mo iti kasta alang langam. Wanya ron tatang. Ado dagiti katrabahuak asaan amamati nga addan anak ko. Ay, kasta ay anak ko. Saan da mamati at? Kasla ka mo ngamin agtawon iti 16. Imala ka talaga kanya. Anya? Ay, ni tatang talaga. Ikaw, Mike, alang ang hindi mo ngay mala ka iti daydinam. Saan mo tana nga isuti ibagam nga imalaam tanatay lang arudag? Anya? Iso kita anak, agtawon na kung iti 50. Yung kasla 30 ang anak ko. Ay, ang lalaki tinaya. Ay na, kunak lakit din. No asino ti sumunga na kasla ubeng. Ay, si ka magayam leya. Ni tataman. Ay, nagubing lang aro din tarupam. Adada ka pa yun mo, beng. Gapoy ti kulay ti buhok mo. Kasta aya tata. Ay na, agyaman ak unay Ay, awan mamating agtawon ka iti 25 iti kasta langam. Kasta talaga ti biyag. Ado nga ro ti mangibagbag ang agrupropak kano nga ubing. Kawon, Mike. Pudno day ta. Uray ado ti parikot mo. Katsana madlaw iti rupam. Takanayon ka nga men na nakaisang. Una yan tata. Maala, gumatangak iti kape kan asukan. Napalabas ko ngay ni Leia idi kalman. Ay na, nakakulay mat iti buok na. Ha? Ay, way, nagpintas ti kulay ti buhok na niya.
agim pipintas ko nam kit dia. Anya? Katwan mat, addan anak na ngam agin pipintas pay laang, kunam matlano na pintas. Anya? Apay nga akasta ka mating agsaukin ni Leia. Ay na ibagbagak laang matipod no Uray idanon mo kan kwa na nga imbagak. Ulitak man na, agin pipintas ni Leia. Nga madamot anak na, ha? Nakapilpiling unay. Ay na, nagpintas mo't danday takulay ti buok maulaya. Kasta ayan na. Amangan kit demat no kayat yu ti agpakulay. Ni baklatin ang kulay ti buok ko. Kastaya, ay mayat man. Agpakulay kayon tumat. Kan, ipariban yun to na tabok yu. Iti kasta, beautiful every day. Ay na, wunto ano adda kwartak basang. Umapalak at talaga iti buok mo. Nagmayat. Ay wala, saan lang ang makapapintas anya? No dikat, makapaubing pay iti ropa. Isu atunggal agkuy-kuyog kami iti anak ko. Ado ti mangibaga nga ading ko kano. Taubing kami mat adwa. Ay wala, nang runa kat ubing ti rupam. Awan ti pakadlawan nga adda anak mau. Ay wen, uray siya kat nasabat kumot ni Leia idi kalman. Nagmayat nga rojay kulay ti buok na. Oho, ti kunamkit di na agin pipintas. Anya, katuan mat, no agpapintas, kunam lano awan anak na ti awanan baing a babae. Anya, imbes at ti anak ti asikaswan na. Ngam saan mat, taday ta agpapapintas ti amunang aramiden. Ay, si kaki di mo, Vilma. Amangan no adda makangag iti da ita nga ibagbagam. Narigatan. Ay na, sa anak amabutang tagpay sumat. Anya lakit din, aya. Ay, anya ngay nga tanti parikot dayjay awil makanyak. Ay na, saan mo na panunutin ti bagbagada di awil may itiliklikodam? Ti kunam kit di, umapalaan ken ka. Ha? Ibaga na kit din ken ka, ngagin pipintas ka kano, kat adamatin anak mo. Ho, kat ti bagina ngay kumaman. What? Awan anak na ngagpaiso. Ngem no kita, lang na, kasla naganak, iti may sa dosena. Ay, sika talaga. Katwan man, numasabat mo iti rabi umatras ka pa tapagaropong nga al-alya pumanag na. Ibagam tuman nga roday takan kwa na. Ibagak to talaga numapunwa na. Nagalas ti ugali na. Ultimo pa nagpapintas kat pakibiyangan na. Kasta ti ibagbaga ni Wilma itiliklikodam. Bay amlaang, ang lalaki dinaya. Ay, masurunak lang, tatang. Saan ko man kami nga an-anwan? Diyak pa'y pakibibiyangan. Iba nga nakit din nga agin pipintasak ka, no? Nga ure adamot tan anak ko? Oh, palalay day Kita ngamin atilangana. Awampay anak na ng kasla gorilya tituraan na. Anya? Hinwan mag. Tunggal masabat ko dita kalsada, saan pa'y anak kasagay sa iti jaskay? Sa bagay, uray siyak na masabat ko. Kat kanayon anak kagulgulo ti buok na. Huwag nga raw, awam mo ti pakakumikuman na. Tapno makuna kumaasaan na siguro ang masangaw. Awan mag, talaga kinde, adi na mo nga agayos, iti bagina. Ay, masabat kung tulaang dayjay a babae. Baga akman, nyalakit din aya. Ay, wow! Nagpintas
mo tanday ta eyelashes mo, friendship. Thank you, friendship. Talaga pintas. Ay na, magusto ka man day ta nga eyelashes mo. Sa dino tinagpaaramidam iti day ta. Siyempre, ijay salon ti may sa agayam ko. Ijay sindis salon. Kasta ka di? Ay na, nagmayat. Kan may bagay unay kain ka. Agyaman ako kasta. Malungay mo, tinagparamid mo. 500 pesos only. May kamahalan. Ngam ayos laang. Tarigalok mo ta iti bagik iti amin abambanog ko. Agpapinta sa klata uray addan anak ko. Ay, wen Ad lalaki da marurod manan ken ka ni Wilma no makita nang ka. Ma-insecure to manan. Nang runang at adda nga imabing ka manan iti langam. Anya lagi dinaya. Ay napaw! Kunang kilakit din no asino ti masabat ko. Sikamat gayam, Leia. Oh, apay akas taunay akidtot mo nakakita kanya. Asino ngay mat ti saan amakigtot itilangam? Kas kalamunmunyi ka itilangam? Di ko namkit di nagkyutak itilangak. Nyalakit din aya. Anya? Katuan mat, saan aya? Nagkyutak itilangak kunak manan. Nag-cute nga bagbagamot. Ay, uray adan anak ko napinta sa klata. Ta uray adan anak ko saan ko aliwliwayan nga asikaswan ti bagit. Agpapintasak yung saan ko mo't abaybayan ti anak ko. Maipay ko amin ang masapul na. Anya? Saan akaskan ka? Awan nga agpayso anak mo. Ngamkas ka lang naganak iti may sa adusena iti langam. Agsarming ka kadi. Anya? Hoy, Leia, tanangam day ta panagsasa uma. Si kakit di nakauyaw kan tumot ngamin. Ngam saan mo mat makita day talangam. Ay no, kasi nagtupakan tilang ka day tarupam. Ha? Di ka pa'y mairemedyoan dagita aglulumba ka muro di tarupam salbag kakit di. Awanan ba in a babae? Kunam lano nakapimpintas mat? Ay, bibigat pa lang. Gamada ka lakit din dito'y tersinak at umanabutob. Kasano ngamin, tata? Bigbigat anasabat ko ni Leia. Ibaga nakit din akasla ka no nagtupakan tilang kaday ti rupa. Anya? Wan, tata. Iso akas taunay manen arurod ko abigbigat. Gusto mo timbaga na puno. Anya? Gusto mo nga ba yung timbaga niliyakan ka? Anya lakit din na ya. Uyaw-uyawam ni Leia. Ha? Mapan mo pa ibagbaga iti tatao. Ngaging bipintas. Idinto ta adama anak na. Ha? Saan mat katadakas ti agpapintas? Nga uray adan anak. Tinapatag. Kat saan na mabaybayan ti anak? Ha? Alangan kiti mat agaputa dan anak na ti may sa atao kagbalin na nalusang. Siga kiti mo, Wilma. May sakamot alak lakayan? Dita ka man langan? Ha? Hey! Di utang mo kit dito'y tersinak! Agbayad ka! Salbag ka! Ha? Baga ang manday di agayam mo, sika, bakla. Ha? What are you talking about? Ibagam kan kwa na asaan akas di ti bagbaga na kanya, ha? Agyaman gaputan na lapdak pa'y ti pungtot ko idinagsabat kami. Anya? Tano saan? Amangan no impungot-pungot ko ijay igid ti kalsada. Anya lagi din na ya, Wilma. No pudno atuso ka. Inaramid mo kuman Saan ka akasta nga aging galaeng iti sao? Mawatam? Anya? No siyak ngamin. Saan ka mamati iti sao sa ulaeng? Mamati ak no naarami din. No pudno anatuso ka.
Linabanam ko maan ni Leia. Ti kunamkit di ngamin. Napainsuan ka iti imbagana. Iso akas taunay arurod mo. Salbag ka. Anya? Nakauy-uyaw kan tumat ngamin. Tila pa kibibiyangam. Anya nga ita. Anya lakit din na ya. Nasakit gayam tinakam na gapoy ti imbagakkan kwa na. Akasla nagtupakan ti langka ti rupa na. Katuan, nasakita talaga tinakam na friendship. Saan ko kumamot nga ibaga ti kasjekan kwa na kat? Ngam nakauy-uyaw tumot namin. Ay na, gusto lang dahil siyang inaramid mo. Tapno pagnakman naman kit di. Sa bagay matkit di ah. Kastao na arurod na gan ka. Nakunana pa yung agyaman ka kano. Kaputan nalapdan na tipungtot na. What? Tano saan ka no? Ang mga no impungot-pungot na ka ija-igit ti kalsada. Basta gayam ti imbaga na ay unayin a Wilma. Inton kwan, iso lang nga ti ipungot ko ta makita na ti sapsapulan na. Salbag kit de. Ay na, Wilma. Husto nga minon day ta pananguy-uyaw mo kin ni Leia. Ay, saan ko asar dengan day ya babae? Nasakit at talaga tinakam ko kan kwa na. Apay ngamin, aya. Kano yung baga na akasla ka no nagtupakan tilang ka day tirupak? Anya, naku na day taken ka. Kahit saan kumamot tinang agsakit tinakam mo, tapod numaut saan aya. Anya, naku na akasla nagtupakan tilang ka day tarupam. Gapo siguro taaglulumba dagita kamuraw. Anya ka din day tanga ibagbagam nana. One maut, no gumatang ka kumamang amay iti mabalin mo amay apply di tarupam. Nasaya at kuma. Saan akasta akasla nagnaan ti birurukaw. May sakamat nana. Imbes nga isakit na. Saan mat? Ha? May sakamat ana uyaw. Salbag ka kay diabak-bakatan. Dita ka man langan. Nasaya at nagranatamanan si ka Wilma. Akasla nagnaan ti biruroko ti rupa na. Anya? Damag ko ana sakit ka no tinakam mo. Gapo iti naibagakkan ka. Akasla nagtupakan ti langka day tarupam. Leia. Pudnomat saan aya? Agsarming ka kunakmanan. Tapno makitam no anyat langam. Uyaw ka nga uyaw. Sang ka ibaga mo agin pipintasak, idinto taadan anak ko. Anyat bibiyang mo ko nga. Kwa? Saan aga po taadan anak kat agbalinan alo siyang maawatam? Anya? Nalipatak ana ibagapay kan ka. Malaksid iti rupam nga adu kamuro na. Day tapay kutom nga agtitinag. Ew! Nakakadiri, alam mo yon? Gusto ko mamatan No kunam kanyak nga agin pipintasak nga uray addan anak ko. Si Kamat, balasang kapay. Awan pa'y anak mo. Ngam nagdugyot ka akitaan. Di ka pa'y among agsagaysay. Kinamuro lang arudan na tarupam. Kan kinuto ka pa'y. Bigyak. Ew. Anya? Ulita ka. Sakbay kang aguyaw. Kitaang nga muna day tabagim agsarming ka. Oh, at anong masamang hangin ang nagdala sa'yo dito, ha? Ha? Itaman pa ya kasta pimpiman tilangam. Sana kami irwa makastagad. Kwa? Imayak, tada ko maibagakan ka. Ha? Mabainak ngaminan kin ni Leia. Iso asikan ati pangibagaak. Tasikan to ti mangibagakan kwa na. Anya?
Pakibagam kan kwa na, apasensya iti na ilawlawan ng bagbagak idi. Naamiris ko, asyak tinakababain. Now, niyun. Wen, naamiris ko akong di uyawak. Ngamjak mo't makita ti bukod ko abagi. Ha? Sana noon pa naisip mo yan, danga. Husto ni Leia, siyak nga awan anak na. Kasla ak naganak iti may sa dosena iti langak. Aklunak nga apal ko laeng. Gapo iti kinaman na nga si kaso na iti bagina. Iso akas iti na ibagbagak. Nasaya at matinaklon mo. Ita nga rod, takon di ameris ka. Surusuruan matandagdalo si bagim. Dahil takamurom, kanda kita agtitinag ako to. Ew, bigyap, you know. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.